أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. yana nga do bare ko namba dum ni dal masa to koy masambe ni dandi alo ko fe ambo masaba indi le hinane kishi ako ja asgira kun kano Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallama ana qasadu wasanu ani mama sunaka tu ala rabbana fi nikni zati ala hina bala ala ya fa bama amina boka fe da banandi turabu badin nanika o mamin be nyana ma ko na jigi tikaledo ka sababu ke garaska ko no e war ko ikara che ikara muso ikara yoro je ikara rasul o ibi min kedron ni bi anna fabo adobe aflani turabu nanido masa Suleimana o de folo Adama ale de folo turabu de Adama misaga ka Adama o de folo ale bi kele fla na Musa ye ale bi fla nani sabana o ye tondigi gariye ni ye kelenge ka fla ke bi kelen nani na o ye masa Suleimana ye kelen fla kelen iba besebe shiya keme nashila otmani Adama sebe keme nashila ka Musa sebe keme nashila ka tondigi sebe keme nashila ka masa Suleimana sebe keme nashila jiri do be amba fama ko tabakumba abi deke do bi den kenadun ade bi ke oron akadi tan kosbe akena kadi do ba wushu yindi la ka dun o fana kadi ka kolofili o tabakumba yi adete a furabulu kote ya amogo bi akokam fara de la bisaka san sugula la basa otman ni ya sa otman nin turabu den keme nashi bole walaka ibi saga muso nono de nyini fi yera ka dangane sura ka fa saga muso nono do ba nono te mishi nono te saga muso nono me saga couleur koti ala ni yo nono indosa o de bina ke kan turabu keme ko ka bo walala otman ni tabakumba yinke farake kolo kono ka furoki ibi sura kan nashi funfun a furoki to la nashi mini saga muso nono kera ka ko ni ya funfu ala fa bedo na nyogona ebi sora ka wuro jema nyini den wolovla ka wuro blema nyini den wolovla asusuto ibo kala otman ya be furo ka safa bedo na nyogona ebi sora ka da sumayoro la ti datlela otman ya da sumayoro la fofiya ya flajiri bitla ka asusuto ni otman wusula minun kadi manyo kise wala mageni wala majawi lubani zikri wusula min kadi dron ibo kala iba susu fa be ka do nyogona na be do na nyogona iba da sumaya de la leti datlela otma dugu jawje bi donin purti ala ibaka tasmara bi bulo yanga kun ibi nyada salo sogoma an wula ni yake domi sogoma ni ma waris do soro o do tlefaka se wula falama usula to kunta ko kika na wushu kika to ibasuri ifille do ala ka kan nafai ala ka ke barka ala kra koso ala ka nyawati na tawjirana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.